bolas la lernas kian la hafaz la la Islamon lernayu la sia Riau Jabal Nur. Mitre falitas car mi portas multa da kenabuk na vino bolas voyaja semia hubo ajehu. Bien amigas sampai nani mita famosa skiar Afrika Binento Europo Asio Afriko Sono la trepe bello prono estas el mia hubo ajehu. So vi hafaz lernas skiar la lernas sampai la limpo. Vi samto la ang la limpo kaila araba limpo kaila muda la pala tu eta trepe bona. Por fi mia dentoy. Kai mi trepe hafaz yan na trepe focus poraras la armalipo. Mine focus propas la kanaboy kapag DJ focus poraras la armalipo. Mine focus. Do bon polu mi te palitas por la Jabal Nur en la Rio Urbo dan Consinso ya Kandis la trepe Belulu Urbo la temudo la Rio Kandis. Wow, I'm glad now because how visit my city in Bandar brought few accounts than comparing studying about the other school, boarding school in Bandar. They very tall also me know what because it's very tall also. Can't speak Arabic and bad, can't speak English. We have I suggest you even though don't don't be afraid. Don't be shy each other. If you can't speak English, you have help each other, help your friend because without practicing it's nothing. Every single day you have practicing anything. For example, kula yomen, natakallam mo batong araw kalilan pakat. Kula yomen. Ana natakallam mo kalilan pakat. Leta tir, leta. Jadi ana takallam Indonesia. Jahit dan Spania jadidan Esperantonia jadidan. Lakin ana turido dalam Netherlands. Dari sana Belanda. Yang mana hu? Arabat mana hu? Netherlands. Netherlands. Mana hu? Aleman. Aleman Jerman. La Watan Arabia, mana hu? Larif la bahasa. So you have to speak not only Arabic but also English. Very important. Example when you go Saudi Arabia or Egypt, you have to speak English. Even though not only can speak Arabic but also you can speak English. Very important. Sudah mengerti kan? Oke. Ya, artinya selamat datang di kota saya di Banda Aceh. Saya sangat-sangat saya sangat bahagia sekali melihat semua santriwan-santriwati di sini bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris dan itu datangnya ke Aceh untuk dibanding dan belajar berbagai tentang organisasi, tentang pengurusan. Itu sangat-sangat gimana saya katakan, itu sangat-sangat menentukan bagi saya. Ini yang kiri ada ini yang ke-9 kalinya saya memandu orang berbahasa Indonesia. Saya pertama memandu 2009. Saya 2009 langsung memandu orang dari US, Amerika Serikat. Dan saya langsung itu payung. Baru satu payung, nanti ada payung lagi. Ini hari Jumat dibuka separuh payungnya. Kalau sebelah sana tempat wanita, sebelah sini tempat pria. Itu buka.